Malo atu ngā ruru e mamalo le tunu ma lau whaafonga. Ia usi mea lau whaafonga i tala forward e beideo Samoa. O li poti o pito rata mai o le whaarulawe le tua o yo Nepal ma saina pe o na sira i ere tua tere le interneti mai le asora rafi. O whaero ai wasi diere se rau di masipuru tangata o maari riu ma le whaitau se rau o lo tau sa i ria pea e au fiai ma tangata si diere tolu se rau mai fafo mai o atunu ui e lua. Tali tunuina e ono whao popo pea le au whai au wha ngā soro pea ngā ruenga la mea ai. O lo longa whaafosei, flash flooding na whiai Nepal masaina i rea sona nafi le vaenga tonu e masanio na tua tere i eitu risi e masanio na nga i e peo le maunga o Kailash i le tua oio atunu e lua. O whaerua ripote le siane eno le eno fuanga fia tere i eitangata Hindu, Buddhist, Jain, Maponbo e anga i ai. A o video e peo na whaerua runga le social media wa ai ai se vaenga tere le sua vai wa a fia i le tua oidea ma ua liro fia i nuu ma a fia i soronga ele ele. Wai mai whaamtaranga e marosi le soronga ele ele na fia i le whae tūrea ma poloka ai po te Koshi River po le vai tafe wāti di te lea i le a fianga o le sua vai ua tafe ane le tua oidea e peo na mawe videos. Wai mai e te tonu nisi o saentisi o se vaenga o poloka Aisa Glacier o ono pa uanga i le no fuanga le re tau mate ua tele ai le a fianga e peo na aia. No wha wau ngā ruenga la mea i le temi nei mai le o whaingo fie o no le tele o vaenga o ala te tele o poloka e meise o lo wha wau pēti munga. I Amerika ma Iran, whaidoi le presidente o Donald Trump o le marusi anga tau tupe o lo nā tunuu o le a whaanga i o iai le tunuu anga i se manu malo tele i a Iran. O ia whaapopo ane fo i mareisi whaamtaranga na te taritonu e le i mariu le taita i siri o Iran. I isi ripoti mai sa sae tūta tonu o whainoa i le CNN o le vāsa nei anga i nei le pāne mia o Qatar i Tehran e whai ai taranoanga masui o Iran a wasa whainoa e Qatar i le vāsa nei no rātou rangulango ino tau mo whainga a Oman ma Iran i a maua se marienga e whaatatau i le Strait of Hormuz. I le tūranga i le tau o le suau ua whaeroa le ripoti ua tolu nei aso so o whaetitia pēr le tau o le suau ina ua mai a whaeroa e Oman ma Iran a lātou taranoanga na whaia ua mariri ai o le a whaia seisi a wala fau le tū mau mō whewa inga le shipping route ma e ui e le tū mau a o se mata upu ua mariri ai mō le temi nei. Tā ria rare i unga o taranoanga i au fiai marapāre mio Qatar, mai fōringa ua whaopopo ane pēr tunu e au i fuafuanga o lo tau mo whai i Iran. Australia, o leo whapitoa Australia na whapawawe atu i se whale le pitonu o Waka Waka i rei tu i saute o le stete o New South Wales ina ua maua i lea whale ni pōmu pe o na tau ina whai alawa le tangata i le whale. Whamaire Nine News o le suenga na whaia reo i se ri e tolu sutu sanga na mau i whara au whasai no le cocaine ma le MDMA na pu e nai ma whaatino roe reo mo le sa ringo lo na whale veta ua i nai roa le mau i o pomu e lua e peo na ta ua. Papa vetu i reo whaapitoro la tu mai i tu ai ngā upenga whaatino i ngā ruenga mo le whale au ngā ina ma whamai o le toe whaawa wino le suenga na maua i reo pulu whana ma se whana ma whatu marijuana. Pu e roa ma le tolu sultau sanga re ua morianga se fulmare ono e au fiai ma morianga e lua le ngā sia o au penga tau militeri e au noa ma se pemita ma o toe whatu langa e tu rai whaamsinonga i le asurua sultasi o le masina o Kitopa. I New Zealand whai mai ai titi mai peto o lima tangata New Zealand o lo tau sa i dia i lo longa whaafuase i wa a fia i le tua o Nepal ma saina e peo na riputia. Pai rua le tio wha maro New Zealand lo ngālue nei le ofisa o le High Commission New Zealand i sa i dio whaamtaranga i tangata New Zealand i rea wha tu na a fia ma ua whautua ina ia longo ane le ofisa pe o saunga le mu po mana o mia fo i se peso soani. Whai mai le ripoti o le sa avea konsula o Nepal i au kilani, Dinesh Katka, sa ia tu ina ane le whai numera nei i le Radio New Zealand, pe o na tu ina ane mai leo i Nepal, ma o lo tāria nei se isi ripoti le tamai. Ma le tala muri mai Kirikipati, o lo sauni nei le atunu e whaia sa rātou pārota i se pili, o le asui ai lo na whaavaina i a tau fiai, whai ngā mālo i le rumanai mai le toe suia o tūranga whau whai, a ngā i a Taiwan.
Pa mai te New Zealand, ua whaatolu o na whefo ia i tūlanga o Pufai a Kiripati, i le wā masaina ma Taiwan, ma o le piri rā lea pe o na ripatia, e reo tā uai atunu e rua peitai, o lo wha manino ai e te tau lava na whaatuma wina pea, so o tanga masui o malo au whaatasi, ai rea au fia Taiwan, e leo te avea o se sui o malo au whaatasi, taru mai rea whewsera au whitutasi. Pai roa whina ngā nisi, a whapupu le mata upu ma marama ngō fia mo le tōtele, e fōringa o le aunga o le pirirea, o le wha mautuina, o so o tanga o Kiripati ma saina le sui o malo au whaatasi. Koe mai le ripote le o mautinoa pe pāsia le piri pere ai, ma oro tāria le isi la sanga o le ai ai rea foituranga tāua o upu whai a rea tunu o Kiripati. Ia o tātou tala whai una o le nei fo i wā yaso, ia ma le tautua fo i, ia whaamani e tere le tue au whaafafonga e mai se fo i rea ngatu i toe ngā ruenga o le whai ungo le nei wā yaso whaafatai tere le whaafonga mai, manuia whaasoi fuaia.